Bosnia and Herzegovina and Iran had very good relations throughout years, and today I was pleased to hear that the intention on both sides is to continue developing these relations, and also I was pleased to hear Iran recognizing the need for the internal consensus and internally good relations within the country, Europe, and to make some big mess there. اصل آتشبس در اجلاس مونیخ گروه حمایت از سوریه مورد توافق قرار گرفت، یا به اصطلاح جدیدش توقف مخاصمات، ولی جزئیات هنوز هم باید مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیره. ما به عنوان جمهوری اسلامی از هر اقدامی که به توقف خونریزی بیانجامه و جان مردم سوریه رو حفظ بکنه از چنین اقدامی حمایت میکنیم. همینطور توافق کردیم که We also want to get into the dynamic political consultations between the ministries, and one of the results should also be reaching a certain number of the agreements that are in the procedures in the institutions on both sides. Regarding the lifting of the sanctions, like you said, the part of the sanctions that we joined on is already in the procedures in all of our institutions, including the Council of Ministers. Unfortunately, the common challenge of موضوعات منطقه‌ای هم در موضوع بالکان و هم در منطقه ما که هر دو از افراط و خشونت نگرانی هایی دارند و رنج میبرند. موضوع پناهندگان و آوارگان در اروپا از دیگر موضوعاتی بود که ما امروز فرصت کردیم در مورد اون بحث و تبادل نظر بکنیم و همینطور روند درخواست عضویت بوسنی هرزگوین در اتحادیه اروپا. With a lot of efforts that we are putting, a lot of energy